turasuhuje abadukurikira muri mwese aho muherereye mugira amahoro y'Imana. Hano tubibutse yuko ari kuri Conseil de Développement aho twabaraganije yuko tuzaba twahereza ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bitegerwa namwe, ibiganiro bitangwa namwe, ibiganiro bituvamo ariko kandi akaba natwe bibwirwa. Uyu munsi tukaba dufite abatumirwa bacu batatu twakeneye yuko baza kutuganirira, baza kutugezaho amateka y'imuhira. Rero tukaba tubiyegereje kugira ngo babanze batwibwire tumenye abari bo, kugira ngo baze kutubwira ibyo batubwira twamaze kubamenya. Rero tukaba twasaba ko mwatwibwira. Yego murakoze. Je yitwa Nyansikere Esperance Paul, chef de localité wa Rurambo ari Rudagarara. Aba ariho twari dutuye nyine mbere twahura n'ibibazo by'intambara. Ubu twaratashe turi gahoro muri Groupe Makigoma. Turasuhuza abavandimwe bose batwumva aho muherereye mwese, tubahaye tashe. Yego nitwa Rurimbana Muhamiriza Israel, kaba ndi notable honorere wa Bibamba. Nigeze gutwara igihe kingana n'imyaka 10. Bibangwa itwarwa mu izina rya Muhamiriza. Ubwo rero turabashimije mwebwe mu gutegera tuganira kugira ngo tubabwire n'incamake icyo dusabwe n'abadutumiye kugira ngo tuganire. Badusabye kubabwira ngo amatwara yiri iwacu niho plato hariya ni amatwara ya gatatu, kuko abanyamurenge batangiriye hasi umushasha barimuka baje hagati hariya twita ngo ni mu Gituza umurenge za Gatobwe hakurya, barongera barazamuka mu myaka ya 50 baje ruguru ku Ndondo. Niho hari amatwara y'ubwira gatatu yasizwe n'Ababiligi, aho bahagiye mu mwaka wa 50. Bageze ruguru mu mwaka wa 50 niho babaye bose amarokalite ari ruguru hafi ya yose yaratwaye mu lokalite imwe ya Rubuga. Afite umushefu umupfero witwa ngo ni Rumenera, ayitwarwa mu gihe cy'imyaka igera muri 5. Ukeye hazamuka umwami n'umuzungu witwa ngo ni Dewald. Bageze ruguru basanga etandi surface nini, kandi abantu amaresansema ya kera yaberaga ku cicaro cya lokalite cya village. Mu Rubuga hari kure na Bibangwa, hari kure na Gitoga, hari kure na Gitembe. Abo bose zabasabaga kuko kera bazaga bajana abana ku maresansema. Muzungu ayibonye, kandi muzi ko habaho uruzi runini hagati ya Gitembe na Bibangwa na Rubuga. Iyo rwuzuraga abantu baburaga aho banyura bagatinda. Muzungu aravuga ngo bakwiye gucamo, bakwiye kwegereza abantu ubuyobozi. Ya lokalite nini yari hari ayicamo amalokalite agera muri 5. Umunsi ashiraho lokalite ya Runemba, ashiraho umushefu witwa ngo ni Kibangi umupfuyeho muri Kiguru. Aragaruka agira lokalite ya Rubuga bwayo ayisigamo uwo Rumenera. Arazamuka agera mu Gitoga ashira lokalite y'umupfuyeho witwa ngo ni Misisiri. Araja bukarwa ruzi runini rwa Rusizi, aja mu Bibangwa ashira Muhamiriza. Mu mwaka wa 56 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 12. Ahavuye aragenda aja mu Gitembe ashira Masenga ku itariki 13. Yarayashize Muhamiriza mu Bibangwa. Avuye kwa Masenga arazamuka ku itariki 14 ajigaho ruguru ahantu bita ngo ni kuri Mugabo. Habaga umusaza bitaho ni Gakanga, naho bari batwawe mu Ndegu niyo resansema yabo yaberaga epfo kwa Rukanyaga. Uwo munsi aravuga ati namwe ntimusiye kumanuka na Rugingo muze muja
mujana abana n'abagore ngo mugiye kuri Saint-Philomene abasigira lokalite. Ubwo mbere amalokalite ataraba ruguru hari ba chef de troupe babiri, hari Gakanga na Masenga. Inga za Gahoro guhera mu Marungu, Kahundwe, Rwikubo, Nyakamungu zose zazaga guharurwa kuri Mugabo kwa Gakanga niwe chef de troupe. Inga za Gitembe, inga za Bibangwa zose zaharurwa kwa Masenga. Mu Gitembe niwe chef de troupe. Abo ngabo abagira ba chef de localité. Ubwo rero mu Bibangwa kuva kuri Muhamiriza gushita kutwaye none mu izina rya Muhamiriza. Uhari ni Muhamiriza w'icenda. Muzungu avuye aho arazamuka. Yerekeye aho ni muri groupement ya Kigoma. Arazamuka aja muri groupement hirya bitaga ngo ni kwitara uruvungi. Niho yimise Rudagara. Abantu bariga kwihorezo, abantu bari mu mukato kuko hariya ni muri groupement ya Itara. Nibwo se Rudagara. Nyuma yabwo nyuma y'umuzungu abakurikiyeho ni muri ayo mazina kugeza kuba gitwaye none. Hari indi zina risha ryahagiye, ta wundi mwami musha wimiswe abakora bose uko batsimburana n'abicenda mbabwiyeho mu Bibangwa. Tabagiye muri indi zina bose n'ubungu bakorera muri iryo zina rya Muhamiriza kuko niyo mazina yasizwe. No muri chefferie ni yazwi, no kuri arete niyo yanditse. Higeze kuba gusa reforme mu mwaka wa 88 1988 barahamagara hari commissaire de zone Ruvira araziremera abantu bakonstituye amadosi, ariko mazina yabo batwaye icugiye abayagiyemo bashira dossier zabo muri ayo mazina baratwara, bamwe baracyariho abandi ntibagihari, kandi bagihari bamwe basimbuwe n'abandi, ariko nuko niko iwacu batwawe. Amatwara ya ruguru konzi muri iyo misozi bashizweho n'uwo muzungu wari chef de poste bafatanyije n'umwami, nibwo amalokalite yakwiye. Nyuma ya Rubembe bagaburamo bashyiraho Amasanga. Ukuye ayo malokalite yasizwe n'abazungu nyuma mu mwaka wa 61 uhuru umaze kuba, nibwo bashyiraho lokalite ya Zamba hano hino ya Rudagara mu mukato. Zamba atwara iminsi mike ngo apfe aje Rugazura aratwara. Mu mwaka w'igihumbi 1978 nibwo haje kuvuka lokalite ya Karikera yitwa ngo Nibijoro. Nayo niyo lokalite twabiri iwacu yahabaye, kandi amwe yasubwe n'ababiri kandi yagira ashigwaho n'abami kuko abandi baremerewe gushiraho bashiye de village mu burenganzira bwabo. Ni kuko nza amatwara iwacu yagenze. Murakoze cyane umutumirwa wacu rero twamuzehe nako icyo yatubwira ku bijyanye n'amateka y'Abanyarwanda. Murakoze kuturarika no kino cicaro. Mwagize neza n'inshingano zanyu kuturarika kugira ngo umenye amateka y'igihugu cyacu. Jewe nitwa Udito ideni ndi Rugwegwe Gakanga, umutware wa lokalite ya Gahororo muri groupement ya Kigoma collectivité chefferie y'Abafurero muri territoire ya Uvira. Ubutware bwacu bwatangiye kuri sogokuru Gakanga yabanje gukora nka chef de troupe hariya i Gahororo. Bamaze gushika i Gahororo muri 50 mu 1950. Amaze kugerayo barakora nka chef de troupe ariko twarira Gatoki barukanyaga. Bukeye habaye muri 1956 ubwo umuzungu yazaga yaje yimika umutware watwaraga Gahororo Gakanga arasaza ashiraho umuhungu we Rugwegwe ari we data. Nyuma yabwo muri za 1987 ndamusubira data amaze gusaza kugeza na bugingo n'ubu niho hadi yaca abadi batwara iminsi mikeya, ariko nduwa gatatu. Ariko ubwo nibwo butwari bwacu niho bwatangiriye, ariko n'umwami w'umuzungu niwe wagendaga haruza n'inka niwe waje shike yimika ubwo butware
bariho umutware wa Rubuga, umutware wa Bibangwa, umutware wa Itende. Uwo ni we waje ashira ayo mami bikurikiranye nuko uturere twari tureture. Navuga ngo n'ubu cyari tureture, kuko umwaka ushobora gushira nta mwami tubona, nta chef de groupement tubona, ariko bikamera kaho ikirere cyabaye kinini cyane muri Kongo. Ahantu henshi ndi atuba abantu, ariko n'ahantu batuye hakaba ahantu hagari harehare cyane. None ubwo nibwo gutware bwacu niho bwatangiye ico gihe muri 56 kugeza na bugingo n'ubu. Ariko mu buryo dutuyeho mu buryo abantu bisanga mu buryo bugoye. Igihugu cyacu cyabuje kubamwe imidurumbanyo y'intambara ziraba, abantu barahunga muri Murere, barahunga baja muri plaine hasi za Runingu na za Bwegera na za Mutarure. Abantu barahunga basubiyeyo muri za 72, abantu barongera bagenda basubira mu turere twacu. Ariko icyo nashobora kuvuga, icyo saba n'amoko yose aturiye muri kariya karenda basaba kugira ngo arabafurero, arababembe, arabanyintu bari bakwiriye kwemera tukicara tugatura tukubaka igihugu cyacu tukagiteza imbere kikagira amajambere. Iby'amacakubiri tukabyibagirwa biterwa n'abanyepolitiki, tukabyibagirwa tukabireka tukubakira igihugu cyacu. Kongo ni igihugu kigari kandi gitunze, ubutunzi umuntu wese w'umukongomani yarakwiriye kuba atunze, kandi tugatunga twese tukamera neza, igihugu kigatera imbere kikamera nka paradiso ntoya, kuko igihugu cyacu ari cyiza, gifite amazi, gifite kuba gifite umuriro, gifite ahantu hashobora guhingwa abantu bakeza, abantu bagatera imbere, no abe n'ubuhinzi bwonyine. Imyaka dushobora guhinga ishobora gutungisha umukongomani uwo ari we wese agatunga. Tukareka biriya bibazo by'intambara n'ibindi byose by'amacakubiri tukabyibagirwa, tukibagirwa bari abanyepolitike baduteranya, tukazabana neza n'abana bacu n'abasogokuru no kweza no kutumira. Murakoze rero. Murakoze cyane ku bisobanuro cyangwa se ku makuru muvuye kuvuga. Ariko rero turi mu gihe cy'intambara y'amoko. Rero twabaza ese mu gihe bimikwaga iyo myaka icyo gihe nyine bimikwaga bari abashefu bacu, iyi politike y'amacakubiri ntabwo yabaga, kuko turitwa ngo turi Abanyarwanda, turi Abarundi, turi bande. Icyo gihe byari bimeze gute kugira ngo bagere aho bimika abantu? Iyi politiki ivutse nyuma cyangwa n'icyo gihe yarisanzweho y'imingane yarahabaga? Icyo gihe byari bimeze gute? Amacakubiri yigeze kubaho, kuko twarasabanaga ndetse tugasabirana n'abageni, tukagabirana inka, tukanywana n'igihango, tukagenda mu bafurero. Umunyamurenge yagendaga akagira abe n'ukwezi ahayamwe inzoga basabana n'umufurero. Umufurero akaza shiko karengezi kuko ayimuhereza, ukamuhereza intama cyangwa ukamuhereza ihene akayirya, yababuzi ihuzu ukayimuhereza, yababuzi icabuze cyose yaza gushingira umwana ukamuhereza inka yo gushingira abana. Nta macakubiri yabagaho, usibye gusa yuko abanyepolitike baje kuduteranya ko muri za 70 kuko na kabiri cyangwa muri za 70, kuko mu gutora batora abadepite batwaraga dutora abadepite babiri, twadaga dutora Muzima wa Muzima, tugatora na Marehemu Gisara. Abo nibo batwadaga dutora buzira amacakubiri, tubuzira kuvuga ngo n'ubwo kubunye naka uyu n'umushitsi uyu n'umuki, twese twitwaga yuko turi Abakongomani. Noneho muravuze ati abanyepolitike ni ngabo basa n'abazana ibibazo biri mu baturage bagonganisha abantu. Ibo mubona yuko inyungu zaba ari iki kugira ngo base nabo biba ibintu by'inzangano mu bantu kugira ngo abantu basubiranemo? Ubona ari iki babe bashakira kugira ngo bakore biriya bintu byo guteranya abantu? Inyungu zabo abanyepolitike nibo bazanye umutima mu bantu, kuko twabivuze mu matwara ya mbere
abapfurero ababembe ababaga muri ya sheferi twasaga n'abavukamo kuko shefu akanganibuze twaragabiranaga twarasabiranaga urumva bari nk'abavandimwe kuko sogokuru Muhabiriza navuze bize yari yaramwanye igihango n'umubendo wari utuye hariya mu Irangara witwa Nguri Masembe umwana w'amaraso y'umuntu n'umwa y'uwundi yari inshuti magara bene Masembe naje narabonye n'umwana bakera baramazana bazaga bazi iwacu nako tukaja bakuru banje barumenera barukwatura bigiye bashumbitseyo kwa Masembe kuko base ne basogokuru bari baramwanye igihango kitari cyo gutatirwa ariko abanyepolitike rero nibo bazanye urwango bamenya ngo kuvuga umunyamurenge nabi ngo niko aho kugira ngo bakorere igihugu bagiteze imbere ushimwa muri bo n'ubwira bene wabo umunyamurenge ni mubi n'ubushitsi simwe n'igihugu niyo nyungu yawe kugira ngo abaho babumve neza nuko bagira ubwoko barenganya bagira icyo babukwiga bagira icyo babwimiraho uburenganzira babaka niyo nyungu tibita ku gukorera igihugu bagiteza imbere ariko bita kubera ku macakubiri bigatuma bene wabo rubanda rwinshi rwo hasi babumva bakavuga ngo bamwe bakabavugira urebye bamwe baravugwa kandi barazwi cyane abantu benshi tuvuga n'amazina ariko abantu barabazi kuko kugira ngo bagire popularité mu babo ngo nuko bavuga kuko umunyamurenge atari mwene igihugu kuko adafite uburenganzira nk'abandi bakongomani bose muri Kongo icyo tubona ni umutima mubi w'ishyari twakongera kubaza ati se ubu nyine twumva yuko abantu barimo bazamuka bageze Gahororo mbere bari barahunze bahungira mu Mushasha hasi za Bwegera ubu nyine abantu bakaba bageze za Gahororo batuye ubu bimeze gute umubano w'akarere umeze gutwagaza ute kandi twumvise nyine yuko kuzamuka kw'abaturage bazamukaga babifashijwemo n'abashefu ba groupement abashefu b'amasheferi tukabaza ati se ubwira umutekano bihagaze gute mwabwira abadukurikira kuri uyu munsi wa none ku karere kifashe abadukurikiranye ko ntashobora kuvuga twashobora kubabwira abatware bacu kuva ku bashefu b'amagroupement n'abashefu b'amakolektivite babaye intwari tumaze guhungira hariya kubegera na za Kamanyiro twarahunze ariko kweri abami bacu barabihagurukamo bakoresha amanama bemera kumva yuko kubaka igihugu cyacu ari byiza bamenya kuko n'abasaje b'abafurere kuko amacakubiri ndashobora kubaka babonye ko amacakubiri ndashobora kubaka n'ubu icyo turifuriza abanyepolitike bariya bose bashatse amacakubiri kugira ngo bagire ibitekerezo byo kubaka bagire ibitekerezo byo kudasenya igihugu intambara ntizizana izisenya ahubwo ntizayubaka icyo dushobora kumenya turabizi kuko umwami yabihagurutsemo n'ejo bundi yatoye amakomite ashobora guhuza uturere amoko yose aturiye kariya karere none rero uko dutuye turatuye ariko hari uturere tumwe tugisana turimo abantu bitwaje ibirwanisho b'abafurero badakunda yuko amahoro yoboneka ariko abami babihagurutsemo n'abashefu b'amagroupement bakemera abanyamurenge n'abafurero n'abanyintu n'abasharishari bemeye tubana igihugu cyo kuba tukareka ariya amacakubiri tukareka kubaguana ubumwe n'izo mbaraga yego naje icyo nakongeraho bijyanye n'umutekano twarahuze nyine bitewe n'intambara z'amacakubiri usanga tugeze muri plene ariko tugeze muri plene nanone umwami ntiyaturetse ntiyanadutaye akora ikintu kivamo abantu bagomba gutaha aduha n'iyo nzira iducura nabwo tugeze Gahororo kuko urumva abari muri Remera abari muri Kigoma
abari muri itara zasabye ko twibumbira hamwe tugatura hamwe duhurira muri Kigoma ariho Gahororo ku munsi uyu tubarizwa. Ariko niyo zageze gutyo tugituye mbere twagiraga komite de sage yaturebaga twese ari abafurero ari abanyamurenge igenda dushakira amahoro igenda igira imyungano imbaraga z'intambara zirayirenga kugira ngo bakumire intambara ntizakunda intambara iraba. Ariko rero dushitse mu misozi miremire zabaye ngombwa ko dusubira kwibumbira hamwe y'amoko kugira ngo dusubire dushaka amahoro yadutuza n'ejo buri bantu bagataha mu mihana yabo. Ejo bundi tugiye tuje ubwami niho twari turi kuva kwa gatanu kugeza kwa kabiri dusanga icaduha imbaraga ari ukuzana amakomite ava mu makominote yose. Tuzana abanyamurenge habamo abapfurero habamo umubembe habamo umunyinzu habamo n'umutwe. Muri iyo komite twashinze yari y'abantu 11 ayo moko yose yisanzemo kugira ngo dushake amahoro tuyaharanire turebe ko twakongera gutura kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kuko intambara ntiza yubaka ahubwo intambara izisenya. Twisanze twese twarahuze ariko twabitekereje ni nako twabibonye hamwe n'abavandimwe batwumva bose banadushigikira mu magambo tuvuga nk'abantu ariko hamwe n'Imana byose bizakunda. Murakoze. Turabashimiye mwebwe tugejeje ikiganiro cy'ingirakamaro ikiganiro cy'umuhira ikiganiro cyo mu kirambi bize neza badukurikira bize neza n'amakomo yo gutegera tubibutsa yuko hano ari kuri Conseil de Développement abakeneye gukurikirana ibiganiro byacu bya buri gihe kwiyabona cyangwa se bakanda ko subscribe kugira ngo muze mukurikirana ibiganiro byacu bya buri gihe. Ariko nanone n'uwakwifuza gutanga ikiganiro kuko ibiganiro biri muri mwebwe nimero iri ku murongo mwatukontakte ushaka gutanga ikiganiro ufite sujet ya developer nimero ni 0421 48 68 438. Iyo ni nimero iri ku murongo ya WhatsApp mugihe hari wumva afite sujet yagezaho ubwoko yagezaho abavandimwe rwose yatukontakte kugira ngo tumuhereze umwanya cy'ibiganiro azagitanga. Tukaba tubashimiye byimazeyo abatumirwa bacu dushimira n'abadukurikira kandi tunasaba yuko ikiganiro sharing kugira ngo abadukurikira bazabe badukurikira ari benshi. Murakoze.